Oleh dadinggu ta kala ate bata patako tapi anane acara pemeringi ate di channel YouTube YKB Suba Panewe Boyewa. To mandatarengi pun nilina miori mainda kata supaya. Mainda kata supaya. Allah murima apa nadi kita namunalangi. Engana amanawaram akoro goluama tilna pampakako etole kamaloto munungete. Mapamelangi gue menawaram kaburi. Mono mapamelangi we nirop rapa kalau gapayamu ina nee pamarengi gue li ini ngarap. Dulu mah wa ini nyawu matua enggak li parengi mayurika. Apa baik ke til tole. Lima gua amarengi kimata baya mah salah bokala berai. Orang ngarna anamani Yesus Kristus Bapak pengen supaya. Amin. Oleh dadinggu nelinya miori pareng dan nelolo rekwai wali buku renungan masia. Ne judulnya luguinawe rengewe mono rawinge. Tade kwai wali surat kiran tadi mema surat Yosua kawuku akapata mata iya dukini mata aku itu. Napa kananunda nabi nane tadi kwai wali mata akapata. Nungguin nane lina miori. Ida ata ida akeketa akapulu doada watu wali tillo ko Yordan. Ikige patikina miori para na Yosua. Dekundi mangeta kabisu Israel. Oleh dadinggu na ata alengan na patiki mana sekolah militer na pandenge tuban ne panda nama pandewe patipawe mono panda patiki we panda parawi we ne patiki da kepala atau atasan sesuai lango ka apa we patiki da kepala deku pengupeng mono rawi pengupeng wena dengan gembani wena dengan gepalu mono wate tudana bana seleko ba pakakwe apa kyawe ba dapatiki memako parawi bata tipawe patikita oleh dadinggu netina li na miori parengen na lutu kakuan rawe tu bana na yalla bana yawe li paretan arum barana Yosua gai kana pende ia kabisu baina baka na patukan di deke watu lokana Yordan gai kapakete kapandende tanda ba palolo na Yosua na iku gene patiki na marombala tanda tambuke dana kaiking ge wade na iku ngarakuan tilu tole kan Yosua likunge ba pasuru kona Musa ruki diana ba keke tawa pana delua Musa pana kalokondi pana kondo di ata Israel ba tamanggene tanah pa kira ba Yosua engenge pana rengewa yalla Yosua dan na elekina welo kawana pana pakako ne papatora papatagure ne li'i pareta na yalla oro ainana nya kana meringi ngarakuang papawilina monotole kana Yosua oleh dadinggu lendena ne tole kana Yosua ito tade kituda papeina we ne renge mono pade kuna Yosua para na yalla ito kaina yango tanunga we patapakaku ngarakua li paretan yalla dikinge apa we ama urata surata yadana lapata kata taruni patapakako ne papatora papatagunanda yalla duki diana panbenungge papawilinda ni pun tanah mai baina balinda ambola merai oleh dadinggu bina pawale lengana parenge monoti babawe meli paretan nyuri mainda kata de gitu dawali para Yosua
apa di ku apuai arawi ge ne patiki na jalla dana tambo kiwe dana kai ki gawadeka dana pa eleki na jalla na pamringi wan tulunda tilu pawili mono toleka ndeka amin mainda kata sebaya umuri enga koge bamutulu ga inagu ne limu mono ngaram mareng kama pakat kota ka ko til tole kam kanda ipung kana iya papa ele tai kanda ikana patambu kai mawade mori podo wekina manda mabwesi mam aru tole talu ga medik ngi papangila du roina na kayu dokuna kayam pisi dakota tulu mawai ni nyawu renge ki mata baya mo umuri ngarna namani mo Yesus amin Ola di bundu katina neli dari parengan nelo do no bulak kange like we subscribe we mono paratung ke pangidi ke para online wadeka ro aina na tamarenga denga bangi sumba bata alarange ne dina miurda mo Yesus Kristus maringina